Od ramena mi se kraj. Ja ne smijem blizu. Pa stavi malo ovdje. Da ne smijem, ba vidi namjerno se prima ko meni. Malo vas, mako sam. A ne mogu, neću da udaram. Je udara je Marti, šuteli gdje ovaj pored nama nema udara, pa ništa. Nije, 2 metra je. Da ti ne udaraš pogrešan, svi pređu. Ma jok, evo ti ovo je pregleda. Ti Mato tamo desno, pomeri se neku uvodnu sredinu. Ajde. Aj sad uđi. Vidi, pored ramena me udara. Ne udaram, balan, nemoj zajebava. Vidi tvoje sikre dol prema mojoj nozi svaki put. Ja ću je malo to maši. Da si tu, kuda sam umorio. Imam dovoljno krvi. Ja ako budemo 15 minuta marha, ali ima još i vrti. Ajde na 10 minuta možda. Uzmi malo, pojedi nešto malo. A? Pojedi nešto da jači udaraš. Ne treba. Jesmo mi zakućani? Jesu. Moramo jednom pohod na airfield sa sjekirama.